Chongbori Sambai Fairek Bodoria Kalabani Asan Rongzagito Aba Hagran Sabram Divisoni Bisnopur ADC Blaze Amsaya BJP IPFT CPIM Yakarwi TIPRA Motho Hapaika Khongnoi Sinukoni Khorok Bachi Butar Program Suginharka MDC Deposit TIPRA 39 Monok Kendroni President Morindo TIPRA Tekazam Page Chairman Norok CPIM BJP te IPFT Yakarwi Familyni main uddesho toma ang khaiba mani 2009 ni jorani 2010 ni jorani 2009 পর্যন্ত ang je IPFT to mani ang je dui tariya ang joini thangir madia ani nongni সমস্যা ni bai ba je kono সমস্যা ni bai thangya tini ang je sikang 2 tarik agotola join ni koktumo tini orono join rekha tini oro join rekha karena ang je thangni tongmana ang thangma dia tini ang ro join feka karena ang je tau phaimani uddesho ka je greta tipralen je jeni manthai tongmani manani bagai जों खाबा खबाय जे जोंनि राजानि हामजामुनो नंगय जों फायखा जोंनि सारखौ थांगा गलाय जग सारनि लगे जों फायखा नरो कोई फेमिलिनि कोई भोटार जों दे जोंनि प्राय हामबाय ससियेल मिडिया नायtung नायरंनो जों तिनि फायहा बुष्णपुर एडिसि भिलेजो जों तिनि अर फायै CPIM दै IPFT BJP na Yakarwi tini chini TIPRA motha joining ungfaika 20 family prai 50 voters jingbai joining ungfaika chini bubagrana hamjagai to जों belakhe tongthogo tinio chini bubagrana hamjagai je borok phayei thanchani lama phaiha borok tinini simi chini bubagrani loge ungnai ebong chini bubagrani warrior ungoi samung tangnai borok tini freely chini je greater TIPRA leni je imang na success klainani bagai brok tiar tongo te chini bubagrana brok lamsogo ebong chini bubagrani bisingte greater TIPRA land mannai hani brokni bishas aboni bagai brok tini chini jobago ek loge ungoi thamsangoi chini bubagrani loge phai hani brok tini samani bagai जों tini lamsogo brokno tini bibinno party ni je phainai rokno जों खाबाय खुबाय लामसोगो चिनि बुबाग्रानि वानसुक माबाय ते चिनि बुबाग्रानि जे इमां तंनाय ग्रेटार TIPRA लेन अब सक्सेस उंतखनि जतन हामबाय सर जे फाया को ताबुकबो ब्रंनि उद्देश्य तामा मेसेज तंनाय जे फाया को ब्रंनि उद्देश्य सानि मुसंगो जे TIPRA मथा कायसा पॉलिटिकल पार्टीया कायसा दफानि बागै सामुं ताङै दं कारण जों ताबुक यूनिटी उंनानि समय यूनिटी उंनानि जरा कारण थानसा जदि उंयाहला चिनि ग्रेटार TIPRA लेन जों माया aboni bagai chini greater TIPRA land success klainani bagai जों कुनु पॉलिटिक्स हैयावै जों ताबो दफानि बागै सामुं तांनानि बागै जों फायदि हनि ब्रंना हब्बान खायो एबं जे ताबोको पॉलिटिक्स खायतं हा जों 70 बछर धरे जों पॉलिटिक्स खायतं मानि जों नुगै मानखा जे ताबोको जों चिनि एरिया गो चिनि लामा क्रै दै क्रै विभिन्न स्कूल रगा थांगैनाय दि टीचर ठीक मते क्रै स्टूडेंट जों परैरोय माया स्कूल हामिया अबनि बागै चिनि दफानि बिमार न जों जदि सुकुंनि हनलाय जों ग्रेटार TIPRA लेन नांगो अबनि बागै चिनि बुबाग्रानि फाइट अ फाइट जत TIPRA सामै एबं जे तंनाय नन TIPRA साबो चिनि बुबाग्रानि लगे फायदि हनि ब्रंना जों गबगो हामबाय सर फाइनाय जे एडिसि भिलेज काउन्सिल निर्वाचन जितिनानि बागै सुजिरा आशाबादी हनि खाखला जों 100% आशा कारण TIPRA मथा 2 मास बाय जों एडिसि गठन खालामो हालाय चिनि थानि 2 मास या जों चिनि थानि एकटा भिलेज कमिटि जों इलेक्शनाव जों 2 दिन समय मानखाय जों काफि हनि वानसगो एबं सारा चिनि साउथ जतता भिलेज कमिटि दं अम जों जत जितिनाय हनि आं खाख्लायो हामबाय।